Isiqalo somthandazo wesabatha. Bandla elikhulu likaMenzi wezulu nomhlaba. Sesingene ehlonipheni imini yonke. Mdumiseni odumisekayo. Mesabeni uJehova zizukulwane ngezizukulwana. Nigcine imithetho yakhe nilobelana uJehova inceke yakhe uMose. Ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo emkhosi. Ngoku ubumani ngamdumisa inkosi. Gcinani imithetho kaJehova. uJehova wangimaluswama kweswela mina senzwa sakhe. Uyangelusa ebusuku nasemini uyavumela izindebe zami ukuphatha igama lakhe. Kodini sethu silokufa. Angikwesaba ukubi ngokuba isihlangu sikaJehova siyakungivikela ngenxa umsa wakhe. Uyena oyendlala esithebeni. Bandla lenkosi masikhulule isithandazo. Amen. Baba Nkosi yamakhosi. Ngimi lapha Nkosi. Angisizwa nokuzizwa kahle ukuthi ngiyimina yini. Uvalo liyakhuphuzela Nkosi yamakhosi. Ngiyakumema uNkulunkulu wasezulwini. Ngiyakumema uNkulunkulu wasezulwini kuba ungisekele ube seduze kwami. Uthe ngizokukhuluma. Laba abantu abaningi kangaka Nkosi yamakhosi wathi usesiqwini sesithathu wakhomba amakhosazana wathi nangu uNkulunkulu. Sasiphezu kwentaba ngahlanga. Wasukhomba engudlungudlwini wathi nangu. Wasukhomba enhlasuthini wathi nangu uNkulunkulu. Laba abantu ke abalapha Nkosi yamakhosi bawuwe. Ngiyacela ke Nkosi yamakhosi nemndeni yakithi kwaMdakane. Angizange ngizwe ukuthi ngaphambi kwami ukhona wabakhona. Waba yiNazaretha. Uye wangipha ke Nkosi yamakhosi mina. Khumbula amazwi akho sesiqwini sesithathu uthi maNazaretha lokho eniyikho nikuphiwe. Ningazoni. Ningonikwa. Kunjalo sesiqwini sesithathu. Ngiyacela ke Nkosini Shembe ongcwele ungiphe lokho othena uhlela Nkosi yamakhosi ngokuhlela kwakho wasezulwini. Sisendaweni ebaluleke kangaka. Lapho kwasuka lezi zindaba zavunguzela zaba nemvunge. Isonjalo imbongi zakithi. Ngiyacela Nkosi yamakhosi labantu engizokukhuluma ngoba kuzobe kuphuma kuwena bese bayaphila. Ngakhuluma kwami nokwakithi kwaMdakane. Kepha Shembe ukuze sikwazi kunezinto ezithile osenzile zobuNkulunkulu bakho wena wedwa wasezulwini. Vele ushilo nasemzini ongcwele wathi yonke lento kuwe phethe uwe. Akekho omunye. Ngiyacela ke Nkosi yamakhosi ukuba ngidlule esihlabelelweni. $177. Lapho usubabisa abanye
ngacela incwadi yesihlabelelo 105 uqale evesi osayitholile ayifunde. Uza nayo baba. Bongani uJehova. Nihube. Kulo igama lakhe. Nizazise izenzo zakhe. Phakathi kwabantu. Vumani kuye. Nihlabelele kuye. Nikhulume ngemimangaliso yonke yakhe. Njabo. Yenele. Bantwana basesilwini. Ngithe la sikhona. Ila uNkulunkulu asithanda khona. Ila uNkulunkulu akhulela khona kulelizwe. Kunendawo lapha kunamasimu kunamageja lapho kwakuliwa khona. Ihlathi lalingekho la njalo abelungu nabesho. Kwangamaplazi nje. Manje uNkulunkulu bakhe uqale evele esengaphezulu kweminyaka mhlambe 12. Wayenabangani naye njengabanye abafana kuyo le ndawo kuluswa inkomo. Kodwa yena konke kwakhe wayekwenza kwakuhlukile. Bedlala nabafana kwakhe kwakuhlukile. Kuthiwa kwabakhona isimangaliso sesomiso esabakhona kule ndawo zafa inkomo zazaca. Kodwa ezakazana zace zakhuthwana nje. Uthi ke uManyoni wayehola inkosi izongena lapha unyaka odlule. Uthi hayi nina amaNazaretha laba ekhuluma nabo aniyazi indaba kaShembe. Mina indaba kaShembe ngayitshelwa umkhulu wami uthi wayitshelwa ukhokho wakhe ayekhula nobaba mkhulu kule ndawo. Usho uManyoni iphoyisa itraffic cop. Uthi ke wayethi enabafana elusile kukhona umfana owayenesandla esasi ngathi sikhonkekile singavulekile sikhonkekile. Uthi wathula wameduze kwenkomo. Uthi lenkomo yabe seyikhipha ubulongo. Uthi wabuthatha ubulongo bushisa bunjalo wayesehlikihla lo mfana omunye abalusa naye la. Uthi wathi ilula isandla sakho. Sathula nje isandla. Waphinda futhi okwesithathu. Yelula isandla sakho. Sathula nje isandla. Wathi okwesithathu wathi yelula isandla sakho saluleka isandla saqhuma. Waphila. Amen. Ngikhuluma ke ngoShembe bantwana basesilwini umqalo wendlele la kule ndawo yala intalaphansi. Uthi uManyoni umkhulu wakhe uyaxoxela uthi hayi lapha phezulu kunesiziba. Njoba ngisho ngithi kwaba nesomiso amanzi ayengekho kule ndawo. Wakhuphuka uthi wayephethe isiphambano nje esincane. Isiphambano lesa esiphethe wakhuphuka wayelapha phezulu. Lapho khona lesiphambano nesibona abelungu babe sebesenza ngoba bayazi abelungu la kule ndawo ukuthi uShembe wenzani. Amen. Babe sebesikhuphula lesiphambano sesiba sikhulu. Uthi wakhuphukela lapha entabeni. Uthi wafike wathandaza. Wabona indawo ewumkenke. Uthi wasesihloma khona lesiphambano. Uthi wayesithandaza. Uthi ngaleso sikhathi kwaqhephuka umhlabathi. Waphuma amanzi asemva kwakhe. Kukhona isiziba lapha namhlanje. Imsebenzi yomqalo wendlela abantwana basesilwini njoba ela ukhona namanje lapha phakathi kwethu. Uthi umakoti wami uNkulunkulu ethe ayiphuma emgidi. Uthi babona ngendoda eyeza kubona bedla beselantshini. Yathi bantu abami ngiyangazi mina
bathi asikwazi baba uthi wayesithi kumqalo wendlela kwakukhona la kule ndaba uthi wayesesuka njalo bembuka wayesahamba emakhosazaneni amakhosazana wakamanyoni eMnambithi uthi nakhona wafika wakhuluma nawe bambuka labo mama wababuza wathi bantu abamnyangazi mina bathi abantu abamasikwazi wayesithi ngumqalo wendlela mina ngikhuluma le ndaba ngifuna ukusho ukuthi namanje njengoba silapho khona umqalo wendlela ukhona futhi ngokuphindiwe nangiphambi kwethu uthi wathi umanyoni kubaba wakhe esesihlobile lesi siphambana eqeda kusihloma uthi wayesethi ngophinda ngibuye la kunjani namhlanje ubuyile khona phakathi kwethu uze la evele khona ngithi-ke bantwana basezilwini ukuba sibonanga uShembe amanye amadoda ayodlala ngathi kodwa sayizuza inhlanhla sabona uNkulunkulu singelutho semhlabeni siyacela ukuthi lento kaShembe siphathe kahle noma ngasijabule kanjani noma ngasingosizo olungakanani kodwa sikhumbule ukuthi akusiya la emhlabeni eyasezulwini bantwana basezulwini uthi umfana wami esebenza lapha eMoriva umama omunye abasebenza naye uthi kuyena ucela ukuthi njalo ahle saphume emsebenzini wakwenza lokho kwazi ukuyikhathana bayembuza lo mfana yini ngathi baphethe lo mfana emsebenzini hayi siyakhulelwa lapha ekhaya uma wami ushaywa ilezilwane okuthiwa odokoloshe zimshaya lezilwane zimshaphela kubhitika lale angakwazi ufuna ukuhamba uthi-ke lo mfana wayesebiza omunye umfana wathi asambe siyothandaza yasho njalo inyanga yezulu yathi anokwazi ukuthi nina noNkulunkulu kini uthi bahamba baya khona bayothandaza khona lapha elokishini eBrandville elokishini uthi bathi mabengena esangweni base bekhumula ikathula base begqoka iMnazaretha yabo base behlabelela Nkosi yethu simakade basihlabelela base besiqeda base bengena endlini yaphuma intombazane yabahlangabeza yayisibasa edining room lapho babezothandaza khona abafana ke babona abantu sebequkula umuntu bamphethe ngengubo bazombeka la ephambi kwabo le ntombazane esebenzana lo mfana ke uthi ke uyeke lo mama ogulayo uthi ke lo mfana ke sathandaza sambiza uNkulunkulu wasezulwini uthi sambiza uNkulunkulu wasezulwini uthi lesikhathi sithandaza lo mama naye uyahlabelela lesikhathi sihlabelela lapha lo mama naye uyahlabelela uthi babe sebeqeda sebethi amen sebambuza ukuthi kathi uhlabelele uthi uhlabelelana uthi hayi kwehle nje umuntu lapha phezulu wayesengibheka nje khona umuntu owehlile lapho ogqoka isigqoko wayesengibheka nje uthi baqeda ke bathi bephuma sebehamba wabesebethi wayesethi lo wasebethi sesiyahamba kanti lezi zinto lezi esiphethe lo mama zisishila ukuthi wosolethu uShembe la sokubamba kodwa uzohamba uShembe sizokubamba wathi ke labafana makukhuluma kanjena ke mama woya lapha phezulu entabeni etempelini ningaphuthi nihambe nelapha etempelini nangempela ke bantwana basezulwini bathi nabephuma baphuma kulomuzi sebephelezelwa kuye lo mama esephilile uhambe wahamba ke kwabuye kwaxeka nje uye etempelini bona yasenze njalo lamadoda yasenze njalo lamadoda afisha abuya futhi lamadoda hayi uma intombazane yaphinda futhi amtshela lo mfana abuya kanzima ke manje wazowathatha wayesibhedlela ePietermaritzburg lapana mabe umfana wami sebetshelwe le ntombazane wasebehamba benikela khona futhi esibhedlela
wabephethe amanzi lo mama bamfika ICU lapho elele nje thenje taka phansi bona nje ukuthi umuntu hayi uhambile unokuhamba ngahamba noma ngayini uthi ke base bekhuleka kodokotela base bethi odokotela kulungile uyaziwa uShembe lapha eBetlehem ezakhe futhi leBetlehem nenkatolo zakhe konke kwakhe baphuma abafana base bethatha amanzi abazange bathandaze ngalelo langa base bethanda amanzi bamfaza lo mama ngamanzi bamfaza ngalo amanzi mama beqeda kumfaza odokotela bayabuka nje wasukuma mama wasukuma mama usekuqueue yokuthi uya x-ray uthena esukuma bembona esukuma base bathi odokotela ithandazelana khela nalabo abanye abantu ngalamaslo amen thina ndacela nalabo abanye abantu ngalamaslo enu amen waphendula abafana bathi hayi amanzi athi sinawo amancinyana kade amancane amanzi uthi wayesedoma ngihamba nani manje ngiphilile manje amen uthi hamba naye sabuya naye sahamba sabuyele emuva walibonga igama lenkosi yasebuhleni banamazolo ilezo ndaba abantwana basesilwini esisilandelayo khona lapha eMoriva futhi uthe kubhajadisa inkosi ekhotheme yamathunu umhlangano usuke enkosi njani lapha eScott kunentombazane ekhukumalela isisu khona lapha eMoriva siyabhakuza njalo siyakhukumala lesisu siyabhakuza njalo siyabhakuza lesisu uthi the inkosi izodlula iyobhabhadisa inkosi uthi waqhamuka amadoda awu4 angena ukhakhayeni lendlu angena la lentombazane ikula khona ayesethi uma thina boShembe sike sanyathela la uzophila amen lempela ke yadlula inkosi uthi uma sike sanyathela base bemtshela bethi ukhona lapha emhlabeni esihamba naye uzodlula la wadlula la ngoba kube sekunyathele thina boShembe uzophila nangempela wadlula wakhuphuka umhlangano waya emdubuzweni lapho kwakubhajadiswa khona inkosi uqamba ukuyabhajadiswa lenkosi kudala ephilile lo mama libonge igama lenkosi uNkulunkulu wakhokho bethu inkosi yamakhosi Shembe ongcwele uNkulunkulu ovela ezulwini ithenyanga yezulu singathi singezone bantwana basezulwini sonke uShembe ufuna siyezulwini siyacela uNkulunkulu yonke imoya ekhona uShembe ayichithe ngoba ukumbona kwethu uShembe nje simbona akusiyinto encane amen uthi umfana wami ulalela laphana uyizwi lomzansi ulalela intombazane ke hayi ibingaliphiwe unyazi ibulunyanyo unyazi ibingalithanda unyazi uthi ke ithe intombazane lele ebusuku la sekhala kathini lafika unyazi yathi lafika langena phezulu endlini ulele lo mntwana uyagula la selimala ngasekhanda lambuza imbuzo njengoba mntana mungizonda kangaka nje ngakwenzani emhlabeni yini into engakudlela yona ngakwenzani nje ubungizonda kangaka hayi baba angikuthandi uthi hayi baba lutho unyazi ngizokukhombisa ke namhlanje ukuthi ngubani ngizokukhombisa ke namhlanje ukuthi ngubani uthi ke unyazi libe selithamba ubizo uma wakho nobaba wakho bahlala lawo mama obaba bahleli la noma wakhe yena yedwa obona unyazi unyazi ukukhuluma naye yedwa labo mama kodwa kuthiwa babizwa babela kodwa yena yedwa obona unyazi lo uthi ke wayesethi ke mntanami njengoba ngithe ngizokukhombisa ukuthi ngubani mina uthi uthe lesikhathi efike ezokuma la ekhanda lakhe wephethe ijumba ezimbili esinye isijumba esalendo le ebhenyayo
okwayo amakhala esinye isidumbu esejuice le ababeyisebenza wayesebenza ke le ntombazane wayibambile unyazi lezi jumba zombili wayesebenza ke lo mntwana lo umsebenzi abawusebenzayo lapha usebenza lo umsebenzi ke siphethe le juice lezi zombili unyazi lila likhuluma nale ntombazane seluthi ke unyazi liphakamise isandla sayo lithi buka la isandla isiyaqala ke manje intombazane ukusuka inkungu siyakhala manje awe Shembe ngangazi ukuthi uNkulunkulu ngangazi ukuthi Shembe uba uthi wayeselula isandla sakhe wayesethi bheka la esandleni uthi la kwasekudlala iTV nangiya ehamba eya kulezo ndawo ayicasha khona nalawo madoda ayicasha naye nangiya eyongena ema toilet eyobhema lugwayi wamakhala konke kudlala la ku TV uthe kusukela lapho yayisithi inkosi yamakhosi sengiyahamba ngiyadabuka ukuthi ngeke sibonane nawe ngisho nakwelisayo ngiyadabuka ukuthi ngeke sibonane nawe kwelisayo uthi ayilo ikhaleli intombazane yathi ihawele inkosi ngangazi ukuthi Shembe nyanga wezulu ngiyazi lezulu ubani wena uthi ke yabe seyiphuma lapho seyiphuma nje ngongena kwayo uthi yayisithi phakamisa isandla sakho waphakamisa isandla sakhe uthi kusuka lapha esandleni sakhe kwakhona amabhluke phela babewagqoka beyosebenza lo msebenzi leso sandla sakhe simbathwe inqwaba yababhluke ababewagqoka uthi waphinda futhi wathi phakamisa futhi lesesinye isandla sakhe uthi wasiphakamisa lesesinye isandla sakhe inqwaba yamadoda abayilala nawo kulesi yandawo zabo aye lapho wabona ikhuphuka khona la unyazi lemkhombisa wayesethi phakamisa futhi esinye isandla sakho uthi wabona yonke imisebenzi ababeyenza alibonge igama lenkosi enkulu yasePrana ngisho ukuthi ke abantwana abasesilwini lo ophambi kwethu ngiyamsaba mina uNkulunkulu ovele ezulwini Nkosi yethu simaka laphana ngakithi edolobheni kunethempeli kuthiwa kusebambanani kunomama usebenza eplazini udlula enhla nalo le thempeli naye usebenza lapha endaweni kuthiwa kuseSandport wakahlongwane lo mama uthi naye sephuma ntambama ngo3 usuka isikhuchi sezulu dome double imbane uthi avula ipostela umesisi lapha embona ukuthi awu nango uphume kabi uthe kusuka kwasekuqhamuka imbumbulo ebovu yafika yazoma lapha phambi kwakhe yathi phihli yathi nayiphihli imbumbulo laphuma khona unyazi asephuma unyazi aselithi ntanami ngesabi
nginawe ungesabi nginawe ikhathi zonke akakholwa lo mama ungesabi kodwa ubona lesimangaliso sikho ungesabi alibonge igama lenkosi silandela uShembe oyingcwele usesilwini uthi umkwamabaso khona la eHarrismith wayesebenzela ubaba okuthiwa uNtshingila driver amatekisi uthi ke bela egarage lona leli la phezulu zafika insizwa ke zithi ke kulo baso wakhe uNtshingila siyicela imoto leyo sesiyicela imoto leyo bahlomeli waphuma abantu igcwele itekisi igcwele abantu baphuma abantu baphumela ngaphandle babeyithatha njalo itekisi abafana babehamba uthi bese emshayela ngoba wayeshayela yena ucingo ngoba wayeshayela elinye itekisi uthi wathi phuthuma khona la ngila sengiphuthwe imoto uthi lempela waphuthuma wenza khona la eHarrismith uthi wayesethi awu uyamazi ukuthi uyiNazaretha uthi bese endleleni bedlula emadangeni sebe ekhaya ngale moto yakhe enye eshayelwa umabaso uthi wayesethi umabaso uyaqhaqhazela kodwa imoto yami ngizoyithola uthi umabaso ngase ngiphendula ngathi hayi uzoyithola ngoShembe uzoyithola amen uthi bahamba badeliver abantu ke laba babaphethe babadeliver indawo ngendawo uthi ke basebedlula khona lapha ngoba le tempeli seduze nomgwaqo uthi konje ngitheki lo muntu uzoyithola imoto yakhe uthi wayesethi kubo bonke labantu ngisacela sidlule singene la kwakuyikhathi abo 4 ekseni uthi ngicela ke thina silontshingela sothandazela uShembe ukuthi abuyise le moto nina abanye thandazani ko animazi nokumazi uShembe kodwa cela noma yini engahle ngicele la bangena phakathi ke benza leyo nto enjalo labe phuma khona la sebeqedile ukuthandaza uyaphinda futhi uNtshingela uthi umabaso soyithola imoto uthi ngoShembe sizoyithola imoto yakho kwathi ekseni ngakusasa uNtshingela esehambile mabaso ekhaya kubo kwangena ucingo kwathiwa imoto yakho ngathi siyayithola le moto le umkhondo wayo le moto lezimbili khona enyaka masibuko escort sithathiwe lezi moto zile goal simisiwe ndawo khona le goal ay makutholakala ukuthi usekutholile ukuthi le moto ingathi nomkhondo wayo kutholakala ukuthi akusiye yakhe le moto le seyitholile ndawo bese le moto zimbili yaka masibuko nale kaNtshingela zimbili izimoto zimisiwe ndawo bese kufika amanye amasela phinde futhi azotshontsha futhi le moto kaNtshingela kuphele 2 weeks ungene ucingo kuNtshingela bese ligena nakumasibuko ahambe ushayela ucingo ule Richards Bay imoto yakhe sihambe yaze ufika le Richards Bay ahamba sibuko athi nayifika lapha yakusiye yakhe le moto athi akusiye yami le moto le ekaNtshingela abese shayela ucingo uNtshingela abese fika uNtshingela phethe wonke amaphepha avuma ukuthi le moto yakhe uthi ngaleso sikhathi wafika naye eRichards Bay uthi wafika wayithatha imoto yakhe namhlanje uhamba ngale moto alibonge amen bantwana basesilweni angisho ukuthi cishe sayizuza enhlanhla sizuzile amen ngiyaye ngathi mina masikule ndawo ngithi siye ezulwini asiye ezulwini sivele sikhona ezulwini vele sikhona ezulwini ngeke ishinyazo yezulu lithi ningasoni ningoniwa siyacela ke uNkulunkulu wawonkulunkulu ukuthi uShembe oyingcwele asikhumbule asithande uwangenzela umhlolo nje lapha ekhaya kithi umakoti egula phethe ushukela lo muntu unyawo lakhe linosilonda esingaphuli isithupha lesi sibolile hayi kubonakala ukuthi cha uthandazwe uthandazwe ngasethempeleni uthandazwe sithi silonda ngaphambili sithi silonda ngaphambili hayi kuze kufike esinye isikhathi lapho ngishaya ucingo ngishayela ungubane la khona wakangubane nalo makoti umangubane
ngishayela ngubani angisize uhambe enkosini ongibikela umakoti sebeke odokotela abathathu wathi odokotela abathathu lento iyakhuphuka ayikho bakhuluma ulimi engemnandi ke wathi grinder yodwa nje ifuke kana fanele inqunye lo mlenze lo ayike sebikile ungubane waphela amasontshwanyana sabonakala manje sebhukiwe lapha ukuthi sebhukiwe lapha ukuthi uyonqunywa wabonakala ukuthi hayi lamasonto amabili asephelile sebikiwe ngubane enkosini unyazi lesulu lo phambi kwethu waphila unkosikazi alibonge igama lenkosi ngiyambona namanje ukhona naye la emgidini akaphuthe emgidini ushaya ngalo lelo nyawo lelo alibuyisela unyazi lesulu Shembe siyavuma nkosi yamakhosi uNkulunkulu kodwa ungakukhumbula ukudideka kwethu sibuye sidideke ngoba sisemhlabeni kodwa wena uNkulunkulu ongeke ithi intombazane yakaMeya eMawusi ngisize ngesikhathi baba intombazane yakaMeya eMawusi isethathwe ilabantu lana lamadoda bahamba nayo yafika imoto ya sekuntambama njengabo 4 yafika imoto yama laphana yadlula edropeni nje bacela ukugibela nje lo mntwana yama thatha umgwaqo weMnambithi yathi nayimile lapha emgwaqweni weMnambithi yadilika lensizwe iyodwa babili ngayo le ntombazana yabe seyithatha indwangu emnyama yasesimboza yabe seyimboza lo mntwana yamboza umntwana wabona ukuthi hayi kuphelile ngami namhlanje uthi walibiza unyazi wabiza ugogo bakhe wabiza umkhulu bakhe uthi uthe qeda lokho ubabiza uthi lapha ku windscreen kwangena umuntu uthi athuka intombazane yathi awu ubani wena manje uthi aphendula unyazi wathi ngunyazi Shembe mina nganongibizile uthi wayesethi phuma la kule moto labantu bahleli qamama njengalapha esangweni na ungena nje imoto iselela ayike intombazane ithi yaphuma ubonakala ukuthi kukhiyekile la emotweni bese khomba ngomuno ekhomba isibalo bese siyaqhuma isibalo sivuleke isibalo unyazo ukhombayo bese siyaqhuma isibalo bese siyavuleka iphuma intombazane ithi nayiphuma unyazo bese libona ukuthi ugqoka ibhulukwe yathi into igqokile kumbe ibhulukwe igqoka ijezi ibese ithatha ijezi lentombazane ilibhinqa ilenze isketi la izofanele inqamle khona kunocingo olude yasithi hamba khona la ngamla khona la kobona ngathi intombazane ngeke ikwazi layibamba unyazi intombazane iqukula lajijela ngale kocingo yayingikhombisa intombazane angazi noma ikhona endla yayingikhombisa ibazi beyilethile abavangeli beyilethe kumina bezobabaza lo umsebenzi omkhulu kangaka wenziwe unyazi lasesizweni yahamba intombazane bengabona abantu labo ukuthi inyamazane sihambile bathi bevuleka amehlo kwabonakala ukuthi bavuleka amehlo nje isihambile intombazane siyokwenza isipoli iyathatha ngejubane yathatha intombazane ngejubane yathi nayi gonqo estation ibona nayi khumbe evale khumbe yagibela bayigibelise labo baba zajika lezi insizwe zazinjaha yasifika lapha egarage wabuza labo bala taxini wathuka kangaka hayi kunabantu abahlala laphana bebese befuna ukungibulala ngasizwa uShembe wakuphi intombazane waseMawusi ayithathe lo baba ayibeke egarage lapha egarage lapha imoto sibakhona nasekuntambama yabe sengena khona ke isigibela khona itekisi sihamba kule tekisi leli esigibela kulo manje kukhona iphoyisa nabantu bonke ababela etekisini bayibuke le ntombazane ithukile iziyaqhaqhazela yini intombazane besilanda indaba nje basengiyilandile
bese iphoyisa likhipha ifone, cell phone. Bese liyafona lifonele police station. Hambani niyorata, hambani niyobheka laphana. Lapho kuhlala khona labantu, bahlala lapha emgwaqweni nawuphuma eMnambithi. Kunendawo abahlala khona. Kwase sebehamba, iphoyisa yavuka, yaphuma iveni yamaphoyisa yaya khona. Nayifika laphana azange asabuza amaphoyisa. Apetulula amaphoyisa aze afike erondweni elithile. Nayifika lapha erondweni kukhona idumbu eziwu4 zinqunyiwe amakhanda zonke. Ayiseboshwa amadoda amathathu. Lapha kukhona enye intombazane yakwenye indawo yangakithi bayifuna bakubo bayithola basebeyithatha beyoyingcwaba. Engithi ke bantwana basesilwini sinezinto zonke ungazilisabe. Singathi ma liphakathi kwethu bese silibuka ngeso lokuthi lumuntu akusimuntu. Ngani kwababaza umlungu eCape Town. Njoba uNkulunkulu kade eseCape Town. Wathi ubani wena emlandela? Usho kulabantu abahamba na. Lo mlungu umsebenzi wakhe uyacupha phezulu lapha. Uyacupha lapha phezulu. Acuphe zonke izinto ezenzeka lapha phezulu. Uthe engakafiki uthi lo mlungu kunesiphepe esikhulu esasilapha eCape Town. Esibizwa ngokuthi dinayo. Uthi lo muntu lona olapha phambi kwenu. Ngambona wesiphebeza leso ngambona lapho ngoba ngithi akusiyi umuntu lo. Amen. Ngambona isiphebeza leso siphebeza sadlula sangabe sisayi eKapa. Abonge igama loNyasi lasesifuna. Uthi umfana kaThwala wayiboshiwe eNazaretha kodwa. Wahlangana nabanye abafana abahamba untshontsha into zomlungu. Aboshwa. Ngangayikhuluma le ndaba ngizisheshisa. Bathi nasebeboshiwe laba bafana naye wangena khona ejele. Sebegotshiwe. Wase kufika umuntu kuyena wathi mfana wami uyangazi mina. Wathi angikwazi baba, wathi nguShembe. Wayesethi emhlabeni bathi ngubani mfana wami. Uthi baba bathi uNkulunkulu. Uthi hayi. Wathi elinye mntanami bathi ngubani. Uthi hayi baba ngazi ukuthi uNkulunkulu. Uthi wayesethi hayi mntanami. uNkulunkulu waNkulunkulu mina. Akekho omunye uNkulunkulu esiphinde simbone. Amen. Bahambile abahlobo bethu nabathandwa bethu nabangani bethu. Akekho omunye wakwathi ukhona omunye uNkulunkulu ngaphandle kwaShembe. Amen. Ohambile lapha wabuya le wazosho ukuthi ukhona omunye uNkulunkulu. Akekho noma munye. Unyasi kuphela le. Amen. No Shembe abangcwele basesilwini. Amen. Hayi. Singayeki mantana singamliyeki uNyasi. Uthi umfowakhe ubale kade efike lapha khona lapha ehambuza. Unikezwe inkonzo. Baba Nkosi emakhosi. Ngenxa yendlala kubonakala abantu bese bedayisa nogwayi lapha. Bese bedayisa ke logwayi lo. Naye dayi uthi ke wayeyodayisa lo gwayi ke. Uthi wafu waboshwa khona la eHarrismith. Esewuphethe lo gwayi wakhe ekhuphuka nawe eGoli. Uthi kodwa azange adlule la eHarrismith wafu waboshwa. Uthi wayesegwetshwa 30 years. Uthi wadonsa iminyaka emihlanu kuphela wadonsa 5 years. Uthi kwafika umuntu ebusukelele. Ufunani la wena? Ngufuni bela. Uyaphuma kusasa ungaphindi wenze lento angiphinde ngikulekelele. Ungaphinde uyenze lento yakho yenzayo angiphinde ngikulekelele. Uthi kwasa ngakusasa esho njalo. Balele bayiboshwa bathi. Uthi wayesememeza sengikhohle igama lakhe. Khumalo. Wathi yebo kwathi uyaphuma namhlanje thatha impahla zakho uhambe. Hayi bantwana basesilwini. Sisindabeni enkulu.
Nkosi Nkosi isikhawu ubusise yebo uNkulunkulu wasezulwini Shembe engcwele siphe inkosi yamakhosi ukukuthanda sithi intuli noma zikhona kepha usiphe ukuzahlula siyathemba kodwa ngoba sinawe ukuthi sizozehlula yonke imoya sizozehlula siyacela inkosi usiphe isibindi le ndlela yakho ayihanjwa ngamagwala ihamba ngabantu abanesibindi siyacela ukuthi nathi ke usiphe leso sibindi bantwana basesilwini ngithanda ukuthi ngaphamba sengiphetha ngibonge uNkulunkulu unyazi lesizulu kusithuma ukuba sibambisane lo msebenzi nabasegoli nomngenhla ukuthi lo msebenzi kaNkulunkulu uqhubeke ungami siyacela Nkosi yamakhosi ukuthi ukhumbule kakhulu umngenhla inhlangano yabakhokheli nabashumayeli besuka le emdubuzweni baze bayophela le Newcastle sicela Nkosi ukuthi kukhona nemoya ekhona sicela Nkosi uyiqhilize uyiphebeze ngoba akukho kunye kwenziwayo lapha kusetshenzwa umsebenzi wakho kuphela nje amen sicela Nkosi ke umamise labashumayeli abahamba phambili baqinisa idolo siyazi ukuthi ngoba khanje indlela yakho bazohlangana nenkinga kodwa siyacela Nkosi ukuthi ke ubamise idolo lomsebenzi uqhubeke siyabonga nokusebenzisana negoli njengoba ushilo baba wathi sisebenzisane nabo siyacela nje ukuthi lo moya Shembe usiphe wona awube njengoba unje ngabikho Nkosi kuyophinde uthikameze amen bantwana basezulwini nami ngimncinyane sengiphetha sengihlala phansi sengibuyisela esihlalweni sasezulwini Nkosi ubusise nikuzwile Siyabonga inkosi izimbusisa Sizovala inkonzo yamanje ngesihlabelelo samashumi ayishiyagalolunye 90 sicela umvangeli uDlomo wasethuthukeni asole isihlabelelo inkosi imbusisa Ekufikeni
Asibonge.